Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kekenhun Young Minds kan penlong ya ke Strawberry Festival ke baon penbut langru bat kejingnya penmare kali hamadan kur kalang haboy rembong Hariboy District. Ya ketika masa Strawberry on penlong hagi ars ngilenter kata hak ar pusau bat ar pesan tarik ulber arjar ar pulai. Hak ar pusau tarik kandan kejing penyamare kali ke baon wani simbenta daki nong penyamare kali nageleng ki jela jong kathan chatai lammingi jong gari India. Bad hak ar pesan tarik kandun kejing lekmen tamasa ke baon wan tem wan ruai daki nong ruai bapau jong ke jela dak bapen bud langru bat kejing peninam ya ke riam tenrai ukasi ke bam gadi hagur komsyat tenrai kejing peninam ya kejing nang ban odur ol syurong daki denggi sit bat kejing penilekai baper wan ban saki pin sayui kejing itenat jongi hakata masa Strawberry kindon ru kejing penbernya nagi nong ruai bapau kejela JC Lindo DJ Wanshan DJ Dibrian One Job Chocolate Kekenhun Colors Simple Vibes Renaissance Kentiulin Maupniang Kijelau Dotir Amunik Bad Boy Versify Bad Kiwai Kalong sisa ka aka ka bapen parnang kriat banyo sngo yakum kini kijaj kubor. Ka kubor ka balami na kathain kachar ha Asam. Katkum na ki kubor la itu ba wei breu bade unong songsnong ka kategora constituency ka jala Asam. Ha ka khatsau trik mentau benai ulalap ya gawei ka senduk kot ajan ki jaka klau baratin ka jingking Gamon Bridge ka surok ba National Highway Hendreu ya ikhlung badang sukha ibala khlat berbala thap hapo ka ne ka senduk kot. Markum tahi une ubalalap ya ine iklung bala thap ha ka sendukot bat ibala khlat ula pentip wood syagi pulit ka kategora police station bat ki nongsong snong kane ka jaka kumta ki pulit ki lapoi marmar ha kane ka jaka ringkal bat ki briu snong kham hadin ki pulit klara no ya ine iklung ibala khlat ban le ya ka badon kam habala persang ban toket bat itu ya ki kimi pa ine iklung handai hadu menta om semlayu ajing TPA